Ola amigos, saúdovos nun día moi especial, vimos de superar os 9.000 seguidores na páxina de Facebook Guido Guía tras moitos anos de traballo e grazas tamén ao apoio de outras redes como Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, últimamente tamén Twitch e TikTok, redes as que me estou abrindo para seguir sumando nese obxectivo de divulgar o traballo que estamos facendo de paseos guiados, excursións e viaxes por Lugo e pola provincia, tamén fora, pero sobre todo centrados nesta terriña nosa que tanto ten que ensinarlle ao mundo, ese patrimonio histórico e natural tan inmenso e tan fascinante que temos por estes lares, non? Tamén quero saudar os amigos das etapas anteriores ao meu regreso a Lugo, que foi no 2015. Bueno, antes estive 11 anos na Coruña, en Téramo, en Londres, Santiago, Saint-Étienne, Nápoles, Stuttgart e Nantes, 4 anos en total. Bueno, a todos vos saudareivos nos idiomas de cada país ao final deste vídeo, porque boto vos moito de menos nestes momentos nos que non se pode viaxar e visitar os lugares. Por suposto, darlle as grazas ás persoas que levades apoiando o meu proxecto como guía dende o meu regreso a Lugo nese 2015, centos de persoas de Lugo e do mundo, coas que compartimos un montón de paseos, aventuras, momentos divertidos, moitas emocións que supón para min recordar todo iso. Agardo que sigamos moitos anos máis compartindo, aínda que agora as restriccións nos impiden seguir cos paseos neste momento. Agardo que podamos volver pronto, sobre todo ben, máis que pronto, a seguir desfrutando xuntos dunha actividade que, por certo, considero que é segura, sobre todo, bueno, momentos como estes nos que temos que desfrutar do aire libre, evidentemente agardando o momento no que se poda, pero considerando que somos unha boa alternativa de ocio saudable, non? Bueno, agora fago este saúdo aos amigos destas cidades nas que vivín. Grazie mille a tutti gli amici di Teramo e di Napoli, due città che porto sempre nel cuore. Teramo come la prima città fuori dal mio paese dove ho vissuto nel 2006-2007, tanti amici, e a Napoli la stessa cosa, una città con un cuore grandissimo, sempre mi manca, sempre aspetto di tornare presto. Aux amis français de Saint-Étienne et Nantes, merci beaucoup de suivre mes aventures. Vous me manquez beaucoup. Vous savez que la France, c'est toujours un pays de référence pour moi. J'espère de retourner bientôt to my English friends or to the English speaker friends, especially the people from London, where I've lived in 2008. All the English speakers that have came to the walks, to the trips. I hope that you will be able to come soon to Lugo. Thank you very much for helping me sharing all this experience with your friends and here in Lugo when we have worked together. Also to my German friends, I've lived in Stuttgart, but my level of German is not so good, so I say hello to all of you in English, hoping that I will come soon also to Stuttgart to visit all the places that I've enjoyed a lot during my period living there. Y gracias a todos los hispanohablantes de todo el mundo, muy especialmente a toda la gente de Latinoamérica que viene a Lugo con programas de intercambios internacionales también, como inmigrantes en general, gente que nos está ayudando mucho a ver nuestra ciudad con otros ojos, a aportar visiones y perspectivas que suman muchísimo y que nos hacen ver cosas especiales que, aunque nosotros también veamos, siempre hay aportes nuevos y diferentes. Un saludo a toda esa patria grande de la que me siento parte como hijo de argentino y como medio argentino de corazón. Bueno, muchas gracias a todos por este apoyo y ojalá sigamos muchos años compartiendo tantas aventuras y sentimientos. Muchas gracias y un abrazo. Chao, chao.